After the third year of KYF celebration, the Karbi Youth Festival Culture Society on 30 January 1977 at Dibugas to develop, preserve and protect the respectfully sung when hosting the play. After the formation from the youth, Karbi Culture Society Jolar Committee in bracket yes Sir, single. Macatay laki ako ka ng Pino. Piniarni ilitong kachingkon arisit. Kay kaching rumah bersaya pan isi. Kay kaching rumah cat. Non kapachingnya aja dengan mate introduction. Alo nang itong ladak angbong gitu deh jadi masuk so kaceserai cerja fansi chuning ring lo. Tuh kaceserai cerja fansi. Mate kaceserai cerja fansi chuning ring lo. Rogetong asai na padubong mo na. Ramong ceklo, apa tampono. Mate kepan may mabutuhan ini. Junelo na kung alam mo kami yung haruga. Keton mana itu, junel tajamang tajapate kote itu. Lalu lama angkur, andeng. Nakali itu, mante rugi, mate. Kacau hal rugi atau kalau ini kipen. Itu kacau hal besar foto, ambil perumahan. Itu sih, kote itu, dirinya main kita cucinya. Bersih itu, perbuatan personal itu, pakai hari. Prodip di pusat Lomsing Timur, Lomsing Teron, Pawon Kumar, Rina Teranti, Simaro. Tadaman itu non adun tu asai dam turunan. Adun tu asai dari kantornya.
kapasini que la pueblo evangelikan kan disebut alian alisi rong aja kalau berbonding kedangkang angkun cilik-cilik pelayan dikewan deng kalau dijukan orang budi nimro komor penting atau doa suruh menyampaikan suruh berkumpul nak mancing sih kalau nyengong dengan anak nimro orang di sumber doa kiri kami sekanca arang solo ikim cerang mancing Spirte tielo, spirte dorbalong pecetang japan, karbi kerja usai bena nabang kubang fiatung pinida, heglong lo, ningarong abang keletong, je karbi, atum tay se khaikam tim, job glim, bulaso kacing hon kamatasi, pinida, party gorom, cipu pepin se penar, song keja, ninga klong pen karbi lo tonomas konsil lain pen, alal itu bapan nili. Cingwan tadi mati karbi amilar kontrosi kapasini que la pueblo evangelikan kan disebut alian alisi rong aja kalau berbonding kedangkang